Kala ukuthi uzobulisa. Oh, ngiyangibulisa ndingu-DJ Enjoy radio station yaseBizana. Kodwa nithanda ukufa, kodwa namhlanje songiphakela indaba ezimnandi kakhulu. Yabo yavena anifuna siqashe ikhalisa ngoyavena. Awazona. Yavena. Asikhalisa vena. Hayi, there is no need mfethu kodwa mfethu. Amazayizayo mfethu uyabo kweyavena uyithetha ngayo. Acela uba into yenziwe babana. Yazi into omaqonekisa kubo. Yazi into omaqonekisa kubo. Cause kaloku abesihlala nabo thina ku-rural areas siyababona uba bayahlupheka but kwi-urban areas bona bayasokolisa ngento ethini uba yena unento ethile ungathi ulokhuzane for ulokhuzane khona into ayenzileyo emva koko drugs okanye amandenza umzekelo udayisa amakinati emva kwamakinati kuvela idrug. Sithini ke ngofore bona aba badayisa amakinati emva kovela idrug emva kwabo? So mthaqo. Nalo veni hoyo sinoveni mfethu. Hayi so mthapho sisa. Awu mathitha kahle lesi drugs la bethe amakinati. Asiqale eveni kanele sithini. Ngononcebo. Ngene grouping ngiyacela guys abantu abathenga kwababantu. Kufika ireport ngoku ngu-security okuyadi ekwenziwa kuyo amatayari endakukhona ubasithiwe kwenziwa ngamapolisa kwamapolisa atakanazincwadi zokwenza izinto bafuna iy'ncwadi zokwenza izinto andani uba zizinto eziziwaranti noba zizinto ezizingcono amapolisa akayingene nje indaba yokwenza kuba yingcono. I think bantu abakwethu masincedisaneni ngokuthatha le mali yethu sithenge ezindaweni eziright. Kunento emixwayo apha eBizana kulaa yadi elapha xa usonyuka ngapha ngase-right xa usonyuka iyadi kwenziwa khona amatayari kuthiwa amafarekwara ahlangene pha ayamixa amixa something azifaka ezidrinkini iripotwa ke ngu-security andikwazi kuyivuma andikwazi kuyiphikisa ndithi ikhona ndithi ayikho ngoba ndisestendini sam but udlula ya ipointi kahle kahle into eshoyo laba futhi ba bonwe amakolekwere phanga seyabo emixa pha emixa bo emixa iway kahle kuthiwa ibonwe security then nqa khawulezi ixesha iveni yesibini khona usise kade oluka bo oluka olikolekwere lavela mningi isichitho kwakushiwo yabo kwavabo wabola inhloko so njengoba sibagqothile abantu sibagqotha pho beku-probation 16 days andithi kuthiwa ke ngoku mase uthenga kubo utheni bangavele asikho online ngo utheni izitolo zawo bezingavele asikho online ziklozwe kwanto ekuthiwa i-foreigner store vele close Ingake yabona ke njengoba kuthiwa masekuthenga ngoba ekuseni umhlokoloze eqalekile vuka tshone kwaPhothoma ingqanyani eqalekile mina eqale manivuka enqalekile ekuseni aqhela ekuseni njona makuhlele makufikele engcoko bomntu uzofa usofa yabo ngeke uyibalekele yani yabo lento okudliswa mfethu ngeke uyibalekele mfethu so uthona abayenzi lento mfethu yabona mina mfethu ngenqiniseke ngento engakayiboni mina ndithi ayenzeka Kuthiwa masekuthenga kubo king abantu uyazi bahayi babe lento bamasekuthenga kubo ngoba abantu baneya theory bakale kufuneka bahambe asekuthenga kubo ngoba intoni kufuneka bemkile kuzovela amayele enquba hayi kuhlele aba babe sifakele izinto ngubani oseyibonile ba ifakiwe ke into nawo leyiship isigqoko mamela iveni kuthiwa masiqwashe no question andi abantu mabanga uyaqaphela uba umuntu omnyama like bona babiza kahle ne umuntu omnyama xa sekuthengisa bona irice ngeke ile price leniyaziyo izobiza ningayi-afford nojike nikhalanda okwesibini nansi into okwesibini andithi abantu aba baqashe osisi bethu xa behamba osisi bethu bosebenza bazobaqasha abantu abamnyama naniyayazi hayi imali osisi bethu bathenga irice bayisebenzele phi umazayizayi lenidema kangaka makahamba yabo kodwa nalamazayizayo osisi bethu babashiya benesiguli oqala
ndenze mna ndophendula abona into esikhulu ngicela inyani babashiya bena abantwana i-default kuba ekumuntu ongisisi sisakho because mone pha ungakwazi ukumlala umuntu ongisisakho because nepha yena nemali like imfela akekho aboyikwerekwere uzokhulela abantu aboyikwerekwere alikho wrong ngomhlobo xa like lizothetha nawe liqeba liyakuthanda leyo nto ayikho wrong nhlobo asinonto wonke umuntu abona umuntu oqhasayo akho wrong wayena ayikho wrong uqhasa into nje natural Sensho bona abakwazi nokuthetha bayethi wena ayivula mina ayifaka wena iphendula kanjani into enjalo wena uyadayisa la wena ayivula mina ayifaka wena iphendula kanjani into enjalo kanabo bazaleni sorry bheka yazi bayindoni inkolo yami uyasho ba mina ayivula mina ayifaka abantu utsho yena lo mqashileyo mamela uyabona fana efana uyabona aba bantu bangamasayisayi banemali umuntu omnyama edani sebenayo imali ngoze bedayisa okhaphethe nengubo kaloku besafika ngoku sebesibonile ngoba bangakwazi ukusisokolisa abasokolisi nina nifuna into eza ngetray usayide tray yimi mali wo nina anifuna umsebenza umzekelo uyabona ungafika enqaqazeni beba ngapha abantu king ubona ukunibona izayizayile izinqaqaza qala barayithi noba mna eyona decision ukuthi bona andithi khona i-Valentine ngomhla ka-14 February nabo mabebekele inyanga njengangoba esivakashele eMzansi ukuthi nabo bagibisele itaxi ngenyanga yabo yesifunayo sifuna akayevuki sifuna aba-registered amakorokera registered asinesimoko makahlale asinengxana mkhosawanibaateksi wabo zazi noma kuthiwa masiyame zonke ungabe khona uba uthiwa wathini mfethu babona ngco aba bantu mfethu like abantu ndiyamva mncu njalo u-ankela yabo u-ankela xa ethi mabahamba it's fine mabahamba yabo like bahamba babuya okanye basinike xa sebebuya babuya nee-permissions zabo kanjani asisi bantu abazesa sibafundi into esiyifuna ukuthi mababuye beneencwadi ezithi mabaza bakhona abanencwadi inkampani abantu esilwe nabo baba bamakomama bethu no-anti bethu ezitendini kakhulu aba bamamakinathi abakho registered aba bezitend abekho registered most banemali ndiyavuma bathenga omama bethu bathenga izitend khona into abafunayo ezitend mfethu wencoka nina nine-segregation kakhulu mamela cela unimamele kancane uyabona mfethu phaya bheka ukhona abo bathengisa amakenathi weva abekho registered uyabona-ke bakhona baninzi abantu abofilo umzekelo phangaphesheyo ba-registered abekho registered kodwa mavele wenza umzekelo ofilo uyabona mfethu wamntu umnyama uyafana nawe la eSouth Africa une-citizen during i-segregation apartheid awamntu wayesislave njengawe ekhantrini yakhe king uyaphosisa ndoda kokuthatha yonke into eblack idityaniswe endaweni enye suqoka india ndoda ungathi india ixenophobia yabona njengoba usithi likwerekwere bona bathi nawe uyishigona during apartheid India lalitreatwa njengomnyama yabo into kanjalo abona India umuntu omnyama seline-citizenship yalapha eSouth Africa India selifana eSouth Africa umuntu omnyama indoda ungaya eMozambique ungafika umcholo udlameni asiphikisi king ungaya eGhana uzomchola uNdlovu wayibona leyo nto mfethu ngoba indoni abo bantu babantu abamnyama cha ucalula ke ngosesezi yabo umzekelo njengezulu impondo yabo into enye why ngoba fafika lo mlungu lo wayiphithanisa kwenzela umzekelo uzovela umsonga mamela kukhona odriver abase-South Africa abaqhuba ocode 14 abawuchola umsebenzi ababaqhuba ngamanqeni yebo for umzekelo bakhalaza abantu abanaye ifeme ezininzi iziqasha bona abantu ezibaziba abazobakhokhela abantu uyabona abantu basebenza imali leli ngafuna ukuyisebenza nina king
King masithi uDaka Boy amazi uDaka Boy bawuchola 150 King uzofika likwele lona lithi hayi mina ndamkela 50 rand yabo kulamba bane ngoku okanye 30 rand ngoba kaloku lona lilambile lona neyathi wena seyiqhelile imali wazi imali yena uyabona yena uwamkela kwa 50 rand wena ngeke uwamkela 50 rand kanyazazi ndizova mali wena ubulala icountry yakho bazazi wena ubulawa economy awazi economy wena uye ngokuyocenga pha ukufuna kuba ulala udlile mfethu ngixelele uba mina bazazi ukuqasha ukholele emalini mfethu khona iLabour's Act andiyeke ungathi nifundile no uyabona ngepakuteka boya noba kodwa ikhona okay masina ikho ngimandla icaka kwami lokutaka boya kodwa ngeke ubhatala 20 rand kodwa ngeke ubhatala 20 rand ngeke ubhatala 20 rand yo 20 rand ngisebenza ngeke yabona yabo kodwa leyisebenzela kaloku ngoba kaloku lona liyayazi inhlopheko wena umnyama imali uyayazi yabo kanjani ubukusikadla inhlopheko Mandela one at a time please lonke ixesha uMandela wase prison ubona usazi isikadla awuhluphekanga uyabona ke mongixela ngoMandela ushona ndithi 50 my man ndithi 50 rand yena ndithi 100 omunye 50 rand nifike if yena abafana abasithanda kakhulu basifakashele yena athi 50 rand yaqaphela bobulala economy bulala wena ukhalelo kwa wena ufa bulala wena ufana uyayena wena uqhelile imali wena ungumSouth African no eyamali uyazi ba owa 50 rand uyabona ngokuqaphela ba ngamanga kanani amasayo zayo wabona eshuka manga kanani wabona iphuza haya mna ndithethe ungangixele ngomuntu useyizekile waba nomfazi abanabafazi ezi zicheba kuzo zibisela kanje izitawuti futhi favorite beer yazo izitawuti okwezia kodwa imali itheni mali King ayiye bhenga King abantu bahambe bavalele osisi bethu nobhuti bethu aba bantu mfethu mina mfethu uyabona ncoka aba bantu mfethu babavelele osisi bethu nobhuti bethu kodwa bayabanceda abantu siyavuma King umuntu omnyama ngeke uqashe ncoka ngiyavuma lapho King wena uqashwa ngumuntu omnyama wena ngoba lathi iboss yakho la iboss yakho ayikho la endlini ayikho iboss yakho la endlini kaloku mfethu iboss yakho kodwa ungashile fa engoku nje napha yabo bathi wena awunayo yaphawo yokuvula ibhizinesi epha isitolo nje wasingazenzele power Cause esicalethini ukwenzelwa that's why sidinga wena nkomkani mabagoduke siziqalele phansi siyavuma kuzoba nzima kuzoba lula ndiyazi onto for the kwanye 5 years sisazoqala kanzima because yazi bani ndavula isitolo mna uNtontoni Sonka zosidelisa ngo20 rand yabo yazi bani nasivula isitolo ndiyazi onto kona ubuqoshela imali wena wazi imali ndiyazi bakalo siwethe imali Sonka abona abona nje bebiza kancane umuntu omnyama ezobiza kakhulu ubucingwe u20 rand eSouth African mncane ngokwabo u20 rand xa begoduka kakhulu yabo that's why bona bezobiza kancane umuntu omnyama abasibulali ke ngokulapho yabo basibulala ndithi nabo kaloku bona bazibulala bezinceda nabo mabamke bazibulala bezinceda orkanti umuntu makazibulala enceda kwabo bethu mina mfethu uyabona mina basazi sesibuya singu20 rand zokhalaza still ndithi ngiqala ukuthetha boy ngaphandle ukutshona lena le ndiyayazi onto kuzoba nzima kodwa at least sondlana sonto economy kuzohlika izinto yabo ifinga ngumama kodwa izinto zizokwehlika drop price yabo inflation izoboneka kwala izoba 70 rand kg kwamba abantu izobuya kodwa lothe xesha King akuzukuvela kwenzeka ikusasa iprocess zazinto mina ncoka mina yabona mina ufethu andazithethelela amasayisayo kodwa ucela nabo uyalibona weva but egqibeleni aba bantu bayasinceda bayasibulala njani basinceda besibulala njani abantu mfethu bayabanika awusisi bethu imisebenzi obhuti bethu intwane esezingafuna isikolo ziyami ziyongena phi zikene esipani sifucula yona imali kwenza
ikhona imali mfethu hayi akhona even umuntu omnyama okay abanye vele behle bezocinezela if lamaphara la edolophini obhuti bethu bekade ke lamakolekole engekho ngaba aqhubeka bengamaphara if bekade bevuka ekseni baqhubeza insimbi beqolela amakhona ngaba bangamaphara ngaba bakhona endoda encoka imama ndokuxelele encoka owami uzingenela eyando ehlele ibona ba iwunga le iyabulala lento uvela kaloku angene encoka ngoku mfethu ngabe usize mina isizelo kwayenja yebhara ke mina ncoka kaloku ndibuyela nebukolekole ba ukolekole naba assista kula maphara la cause amaphara avuka ekseni yazi ba yosebenzela uMuhammad yomnika imali awuthenga lento abheme kanti kodwa sesazi ba akekho uMuhammad uzothini uzohlala phi uzochula phi manje tsheli mfethu hayi azoqashwa kaphara kwensimbi uzobona ngeke uzobona kodwa nda ke ndivele kanjani sho akuvela kancane komuntu omnyama insimbi ntwana ngalokuvela kancane yabona basazi nawo lephara wena mlilo ngendlela eva iphara ntwana yama uyo lento imdaka uyibona la etown uthi lephara izovela iphara mfethu ngumuntu oliphanda mfethu ukhandayo mfethu uyaqaphela uyapharaza okay kancinci zishokoloza from eBay to Fantogas mamen yazi ntoni wayibona ezidrinke basidayisela zona bengaziphuzi bona nxa ukhe ngishinqa kwafa abantwana ngoba babukanti drink bazakhela eca kwe toilet ndawo sizophuzwa umuntu omnyama bosi ba right bobantu emva kwako ama-chips asadayisela emva kwako ne drink thatha idrink ezayisa bheka ikhokho lencane ngaka le uyithi ubheke ugwebe uba lo banjani niyithenga kunjalo kodwa bheka le khokho leqophe eva cebe yabo le khokho leqophe ngaka uyithandani wena uyithenga every fucking shit yase Shoprite okanye eSpar ubheka ba ngaba yiyona ikhokho hayi lento ngovuke kube ngathi kuthelwa amagqaba uthetha ngeza zithandayo ngoba uyithenga every day ayithenga ngoba sisuka sincane ngoba bazosibulala balokhozana yebo kubalekele ukufa uzophohlele mawuzofa uzofa bangaqoshwa mabagikisela itax aba imali oyifunayo kaloku wena awufuna ukusebenza ufuna ukusetshenziswa endwana kanti benzani nje bebeyibeka kwi-wardrobe mabagikisela itax oyazi noma ihlala ku-wardrobe sihlala bakalibontini mabagikisela itax aba ungazi uyibeka imali izibe ngumbhako mayehlike imali mayekunyuka kokoko gikisela itax mayehlike imali what about amandiya la mandiya bona amandiya like otishala kanje maybe andazi bani ngathi bahola malini yabo noyithethi into bahola malini yazi baba inikwe itax ayikho itax umholo wabo uchola njengombunjani bobani abo Amanda I think Amanda are recognized as a citizen of South Africa mfana ngqo but akawucholi yes kodwa wemntweni like I call kama vitax enormal efana nomuntu omnyama ayicall ba uli foreign I think Amanda bazasi ngonze umzekelo yabona andithi Amandiya kuthiwa Amandiya amaninzi eza ngapha ezotisha physics yabo xa kuthiwa kuthiwa ezotisha physics just carry on yabo kacho kanjani Africa just because imaths yayingekho knowledge engangako yabo la uyabazi kona kuba Amandiya ko YouTube ke anesikolo yabo shiphi yo maths yeah iwezi kanjani ezele zotisha yamsana no commerce no physics kwathi kwenzekani ke angayicholi ka andazi baka angayicholi kanjani text but text Amandiya akanayo antu umuntu obexela into nyama uyaxoka akekho umuntu ongatexwayo osebenza under government nomnye wonke umuntu ukuthi into tax ubuye store akekho umuntu ungasebenzi uthenga umani ka10 tax ushona uyothenga 15% futhi ngokumende time yabo 28 unlimited ajukungasebenzi lana sini tax iwe pha unokutexa nobuthengana uyothenga ibooster ele nokunesle 15% amana ndikwenza lo mzekelo yabo futhi uthekongekile manje umuntu idatha engasebenzi manje kwenza lo mzekelo yabo i-airtime i10 kodwa moyithenga pha esitolo kuzoba khona ishumi tax ishumi nabo mzekelo tax wena uzothenga kwaba usuka pha uvuka ezingubeni uzothenga i-airtime utax ishumi yabo
So I think mna ngaphandle kokugcina into sesithi kuya yena umuntu maye uthenga kwabantu uthi izoqhubeka ngithenga mina ngoba kufisha isitolo endlini kona ndithi ngcono ungathenga into ezingamagwinya kanje yabo i-fast food kaloku thina siyashoka kufuneka ifutha ucamba uzothini futhi uzambuza enzeni yazi into endiyisolva ngawo mna ndithi abantu basivakasheleyo mabagigisele utax kubeka ezinto baqosha mababe la ufuneka imali itax uzozihambela yena banemali andike ndithi udayisa amakinathu wena udayisa amakinathu unyaka wonke ngoNovember wena uza no-5,000 uyi-1 bonke emva kwesibese sithi kulesi senje ngeke uyichole nje imali ucuma ungayichola leyo kwayihayilele kwakwasotsi sokolo hayi ngeke uyichole senjo ondivanga senjo ondivanga banzama ukuthini odayisa amakinathu ugijisele itax ka-5,000 yabo odayisa zonke i-department noba wenza umuntu itax ukuze selapha ayaphila njengawe inkulumo noba ngaphila uphila kweliphi ilizwe kumele atekseleyo nonke uthena ngahamba ophila kwabo senjoke ngoxa uqala ukuthi i-text yabo ugaxa i-text yabo let's say nawe yanikho uyasebenza ngibone yabo nawe uzogaxa i-text makahamba ophila kwabo mephila engu-5,000 uthena ezophila eSouth Africa mahamba ophila kwabo mabagigisele itax futhi uyasegregator ke ngoku njalo kuqala ilizwe isegregation yayikhona amampondo akavani nenzule inzule azivani nabesuthu naku nje namfethu inzule ziyazama ukubambisana nathi naku besenza into imali ngiyalo nesegregation ushaka wesihlasela ushaka ukuthi uyifunani ushaka amampondo kha wathi mthawuvumi ngoba wekhona ulokho hayi wayikhona inkosi yethu uvesela nesegregation king zawele Britain baphelela la ayonto into ungafaniswa ile nkwenkwe ngo-white yabona ku-white kwakukhona i-wars between abantu abamnyama kuphela kanti ushaka umdumando oshaka osenza ngakhona ongangelizwe kaloko sesilwa sodwa nje bulala sodwa u-white wafika ezotrade kuphela thina sibulalana wahlaliswa esitulweni esijikelezela wathi ndininika lo mhlaba ilelo sebewikhi nje umuntu indoda ezipili mna zanezipili akhokwa sipili pha endlini indoda ezipili lena ubona usuku wami yima usipili inhloko uzopilwa yile nto hayi yona hayi andisayenzi kwayona isipeli awu bayakulotha ukuzibhekelene nezi zinto into zesilungu into izibheki kakhulu mna izinto ezesilungu hayi okay ke ngcuka ndikhalela ukubuza ke ngcuka yami enhle ukuthi wena uyayiphikisana lento uba ndithi abantu mabangaxosha mabagigisele utax awu right ukuthi sibale izitolo ezila eHighland bazingaphi bonke ngoNovember ba if ba unesitolo ngoNovember uza no 7,000 laba bangaphambili aba bazophatha le mali makuqikelele ba akubabo tsotsi ngoba eMzansi baninzi otsotsi aba baseningizimu wese Highland senjoke ngoku like Highland ANC yo shit ngafuna manje uyanxilelana lento yakhe seshuka hayi masibagibisele itax plus yazi bamfethu udethe emlonyeni umalema ufuna sidibane sonke as Africans yabo xa sidibana sonke ingathi andazi noma ndingathi ufuna i-currency benye ngoba ufunani iyeqoke lentwana i-drugs iyazazi kwayona isabsho ngempumulo emva nxamvaxa pha iyazazi malema abo malema nabadokotela khomanje umalema uthi mfethu umeyiwa wena nawe masubheka umeyiwa unetiyo ukuthi once yahlangana iAfrica izokwazi ukuyolwa noqonqa uDonald Trump lova wasihudelwa waxolisa ngoba elwane hayi tena eziyasa ngazo veze yomthetho senzo like uyaqaphela uDonald Trump kungokulwa neIran yabo iIran uyaqaphela yiyo damage kakhulu mina ku social media ngiyayibona mina iAmerican ngithi isayidefeatiwe yabethwa andikakaboni soloko ngibona iAmerica ibethe America iAmerica ibetha iIran enye lizwe
kodwa nami ngiyabheka baba yami yabona ndikuxelela la emaMpontweni awungachambazekho esibhamu yabona ezempe ezaqala zikhona ezempe zakhona emakhaya zakhona mfana wami yabo bangakuthi wenyana ngabona abantu bengena emagadeni abo anditsho ba boba hayi ngeba wena ngabona into ngabula bani ezazinto king yabona wena umhlohla okonyelo mntana wasithi uTrump ngoku ngokomzekelo ngikwenzela nje lula kodwa masithi like ngizama ukuthi ungawina yipho ngezo zinto hayi aloko uyazathi yabona ntwana yamthini izulu once sashisa impepho sathi ayenzeki lento ayizokwenzeka mfethu ilena mfethu abantu nabo babona abanye abelungu sebengafika ngoba bafuna ukuthatha lento efa ilento banike ezinto ifoni ufuna umathi imini yonke awukhona uyenzayo focus ekulekaka mini yonke ubhekele uFacebook uTikTok uYouTube yabo abelungu bathwasa yabo like anandani manje ngathi bayapretenda nabo kodwa ngokwazi kwami ukuthwasa kuyagulela yabo andazi noma ngathi bayagulela nabona na inqake babona isystem yethu ba abantu ababadalwa benashukana indoda yabona udake indoda danger wefo zone wayinwele zakhe qinile siliyeza umchama wakho lo unzima kakhulu unzima yabo ikushubele bazathi ufuke ungazi uthatha yenza umchamo lo umchamo awuyenza lantini achamo yenkantolo ngoba uzodlwa licala uvela uchama mhlamba umchamakho mhlamba ubuso ngose yenkantolo uzokwehlisa ulaka ithi hayi indoda opheni remind opheni sizithetha zemfihlo ezo remind kodwa even noba ungamcela kuyafana noba angakwathi mhlamba umchamo ndiya kunkosi yenkantolo izothi remind okanye ithi niphelile lo cala noba atheka kanjani essential into yomuntu omnyama ichemical eserious kona ngicela bakhe hayi kuhleli uzoba against him nayi no mina understand why umnyama vele abantu omnyama ndiyabathanda nguye kona understand why iparts zomlungu zikhosta more zenza imithi emo umlungu yazi bakathathe umlungu ayikho haye umlungu wandiwenza lo mzekelo yabona nasi umlungu kodwa uyaqaphela alithi ubuye ejalidini lomlungu lahla la khona umlungu utyale zonke ezichemical simane kalongile nongeyomthakathi yaba into yonke amithi uyahamba yena yoyityala yena yabo leyo uyabona uziqinisha wena umali ushona umzekelo nakwankosi umzekelo mofika kwaNkosi ufika yonke lemithi ila uyafa noma ubuzixelele buye ngani ngenqondo yakho mawufika apha kwaNkosi sikuphole wenze lento yakwaNkosi ubutshole mfethu umlungu okuhlela uliyeza ngoba nenwele zakhe ziliyeza ani kunangu bazazi yabona ifuba ukhule uselusi yabo yazi isikhumba isikhumba semfene siyazibuyisa inkomo isikhumba semfene ebusika ukuyisiqhuzisela nje siqhuzisela inkomo pha esibayeni ziyabowe ngoba namathola enyosi ngangaqoqini ndandisazi ukuthi omncane bonke wenza yantweni inkomo vele uyaqaphela ubana xa uselusa ungalala ngutho uzovuka inkomo zingekho zigodukile uyasazi isikhathi sokubuya inkomo wathi if inkomo seziqhelile njengabatata mfana nami ndiyahamba wona ani thuthi seziqhelile kodwa uprince man amagusha unina azibona amakhulu bayazigodukela aziwelela aziphumela aziwelela kodwa ngiyavuma bonele zapha efuna ihlayela inkomo vele ziyaqhela senshona ucamaka ifana nenkomo ziyamazi umelusi wazo yabo ziyamamela zazi namagama azo suthi ke ngokwena ungayiphikise andithi uyazi bomsuthu uyakwazi ukufikelisa inkomo kuona xa sisethi uyahamba athethe nenkomo zimlandele zonke ushaye inkomo mfethu usicela ukuzibona iividiyo zenkomo zibizwa amagama ziyisabela bogqoqa bheka Jeffrey
wo kulini steka yabona mfethu bheka mfethu yabona mfethu inkomo uyazi ba inkomo mfethu uyakwazi ba umntwana mayingeke wakho uhambe uyobeka pha esibayeni izisolo yona umhlaba bond ayikho monto nje phikisa national sakuzi mfethu isenziwa nangoku asikho isilwanyane sihama umntwana siyamhamba nesinye even ngenguwala ekhaya lion ibaby umntwana imfelo sokuzalwa akhona ngenguwala ekhaya ubisi eyo nje tiger bekumntwana ayimudli ngumntwana wena la wena bazazi ucuma wamele u-AV yakuchazela wamapenalty uya ngokwesiko lakho nokuba yonke into iya ngokwesiko lakho yanto iyomnyathela inkomo zomhlabana ngophondo mengenguwala mayingokuyona ekhaya awuyazi lena ndisho ngokwana zonke inkomo yabona lena ndisho ungazoxoka nje balobaxoka sikhatha nje noma aba bantu be-experience-ile wena into ongakazi experience ngoba mfethu ezazinto isilwanyana simhami umntwana siyamhlaba from the books uyithatha from the books wena uyithatha from the experience asimhami into ethela ukwenzeka ungamfaka umntwana esibayeni izofika inkomo ibone ba izomhlaba ngoba nguwala ekhaya kulili amela kahle kahle ngumthetho wesiko elithile ukuthi nomntwana mengenguwala ekhaya if basigqokisiwe amakhalipoti inkomo zala ekhaya ziyamhlaba ngokhona babona ngomhlaba abehlatywe inkomo engayazi ba intoni icebe wena ukholelwa emasikweni that's why kukhona mfethu izinto ezezithethwa okoyikisa abanye abantu ukuze ba-obheke mna ndikuthetha mna ngentweni ke ndi-experience uthiwa suhlale emnyango uvalela imali nandlini kungangeni suhlale emnyango suthwala izandla zintetho uselabazali besaphila suba mesideni ufelo zizinto mfele zezithetho usaziba usisi if nyani into ayishoyo somavunyani sithi if umntwana nyani siwadla amaqanda uzomitha siwadla amaqanda mamela egyani egyani le nto esithetha ngayo sithetha isithetho kwazi ukuphikisa isithetho into into wakhula ngayo amakho wakhula ngayo nyani kaloku mind your gap okwazi ukuphikisa isithetho uyaliva gyani mamela awukwazi ukuphikisa isithetho just mind your gap carry on antisithethe mfethu asiphikiswa mfethu ngoba noJesus wakho king isiko yabo next uyethu 2 million to 4 million years akho kwasiko kuzolasta uzunsuze lo muntu ngisho kodwa ukuhamba kwezinto yabo amasiko azobe sephela vupu abantwana bangoku kuthiwa hayi kwenziwa uthini not badikholelwa ndiyakholelwa onkulunkulu babantu abadala ndibona lapha abona bazazi nayo question abona befundisi abakazi baphuphe unkulunkulu babantu abadala afayo akayiphuphi kwayona lento ezingilosi yokuba uphupha umuntu owafayo naye umfundisi lo afa ujayi Yesu Kristu naye wenza amasiko kwabo ingayandriba into ezinyanyeni hayi ngicela umsebenzi izinyanya ngathi safa siwufuna asikabuchokwa lo msebenzi if buya sesiphe izinyanya zafa zozama zingapha lenyanya uneza kuona izinyanya
into eniyisho mna King ecebo uma kuthiwa faka ubaleke emgaqweni awubaleke King kukhona ecebo makuthiwa faka ubaleka awubaleki wena ufuna ndiyayihlonipha yazinga yabo ukubiza inzalo yamaphuzu kakhona ofaku abanina ndiyabahlonipha osesakhona kushuthi wena ukubathandaza hayi kushuthi wena ilineji yam kwaba uthi amahlonipha yabo ukholelwa kubantu abadala uyamazi uba zaso kwathi yena ngakazala abantu abantu avlathi umntakhe ngusipho bazasi wakwangixelo ungahlukana nophiko nje akuqale yakho uzibonile culture that's why ngingakhula into yeculture mna kwathi wafaka uziqelekazi thahla ndayini kwaphelwaphi kwaphelwa nini awuzibuza lo mbuzo bobani ophika uhamba uphela obani ihamba iphele lephi yanto ojama iyaphela ndithi ayipheli iqhubeka uze nayo ukuthi kubongoti ifike kulusandla uzibona right kalo ngamagama iphelele King wathulwa apho kuthiwa masiyeke ngoku uthahla ndayini siyekile asaqhubeki okay mamela ke why uthi wena ukholelwa kubantu abadala ekubeni wena upronounce lento Nento nisho ke mina mfethu i1 anisho nodala ubani bakholelwa ndichila that ilineji yami ndiya respecta qha into endiyenza mina ngeke ndiphuma makhulu athi mandihlinza lohlinzela yena enze ugaga ke ngibhadlile lapha enhloko into soze ndiyenze ke yabo yabo mfethu ilineji yami ndiya respecta ngiyahala kwazi ba ukhokho wadibana nobani ukuze ngiphume ubani ndiya respect ilineji yami soze ngilapha futhi heritage yami ngicela bami proud okay ngicela ukwenza umzekelo wena ukwazi uhlangana nomuntu wesifazane okanye wakwahlangana bangaphi ohlangana nabo kanjani abantu besifazane banithi lento oyibuzayo ke lento ubuwa wahlangana nothahla nolokozana singeke uyilande yanto cause nawe yabona mina waqala ngaba uzobona kum waqala ngaba sobe sifile yabona ngaphi alibazi yabona ke yatshwa umlando yabona nje umlando awupheli xa sobona wena umlando ngaloba abantu ojola nabo umlando bawajola nabo if bungawathi wajola nabantu that's why yababelungu bane family tree tracker back to 1980s kwazi uba uzibani wadibana nozibani yabo umzali bangaqala ngom family tree yami sazi bamna ndibene nonkosikazi ifazana bekhona umlungu bani bawathi bayibhala phansi Braz nithi family ezino thina lasingafundanga ngco sentsho ifazanga lasingafundanga ngco nyani njengoka lelo efunda manje lasingafundanga thina mfethu yabona ungake uthola ikhehlekazi wabekela wena ingxaki udibanisela isikolo asifaka nale bible Thixo wami kwaphuma lento leyi kuwe mina ngente ndiyiphike ke une apartheid futhi une apartheid une segregation futhi segregation mfethu soze perfect segregation sentsho ikhona la Highland segregation la Highland ingasabisela sentsho lo mthetho wana ufuna usufuna udi awufuna yabona mnandi asifuna sentsho iyakusebenzela yonke iyo lo kuyithi hayi mina ngiyakuphikisha mina kozi abona izophela yabona uyaziyana amasiko vuthu uyaqoka sesecaleni kungoba hayi sesecaleni kungoba amasiko sentsho ungasho mosemkhathini lemikhathi ndini khobethu abantu bosemkhathini which means akaphela amasiko mosemkhathini bazi mongebo endoda yabona kwayenza into zomkhathi mina nikhuleni ngekho indaba zamkhathi uthe kosenqwashile kwafika lamasindiswa afika namkhalo umkhathi khona abantu uthi wakhona abantu abasemkhathini hayibo mina ndoda mina nikhola mina ncoka mina ngosenqwashile kaloku yana nomkhathi iqale pha emadeleni uba khona abantu abasemkhathini ngalamasindiswa uqala uyive emadileni amasindiswa uqala uyiva hayi iqala amasindiswa hayiba iqale lento ke encoka ubuthakathi uthi busophe xa ucinga ubuthakathi ke bona ngomfethu soze kuphela sentsho kaloku namasiko nobuthakathi lesinani izinto ngezinyanya kodwa labo so ba uzinyanya nobuthakathi awukwazi ukuthi ubuthakathi abe amasiko hayi lento nami ngicela uphisa awukwazi ngicela ukuke ndithi phawu oh sorry my man
awukwazi ukuthi ubuthakathi ngeke buphele ube sothi isiko lizophela nobuthakathi lisiko laba bathakathayo angibona ngicelayo isiko intoni kanti isiko ilento ayenzayo yena I believe kuyo uthwele isiko ke sebheka ngoni abantu mangaphi alazi nesiko kubeka laphi ngokubantwana ayozobe bezala nini usho basidlala isiko liyaphutha nje isiko lona nto isiko akunto kuyenza ukholwe kuyo asizokholelwa isiko lo Indonesia isiko mfethu yinto epasswa from generation enzwa boba abantu omnyama phakathi busuka kwi-generations kwanabo nabo buthakathi kusuka ku-generation to generation ubusazibana umlungu ubuthakathi buyi-group umlungu yakhumbula manje emqale yakhumbula imuvu kaHarry Potter begibele imishayelo abuthakathi asiphinde siqale intoni Harry Potter intoni begibele imishayelo imuva nithi bona bayenza live ke bona live begibele imishayelo yabona bhekela yabona unayo iversion yesangoma which means nathi singabantu abanyama ngeke liphele isiko lethu so lokho simekanje okay man rephrase isiko lo liyalitshona nokuthakatha kusho kuyakushona yakutshona engashona ukuthakatha compared to kudala engayithathwa nje uyakushona lo shaka lo mtyu noba ze kuwese ukuthakatha compared to ngoku xa sowuhamba phana ngophansi ngathi ukuthakatha kakhulu ngoku uthakatha ngongongo ngoba kudala sasingekho abantu babesifa kade ewe uyabhetelisa nangoku abantu basheshe ukufa nakho futhi bafa sinayi abanye baphatha ukuthakatha abantu okuthakatha like xa besifa umzelo sensho uNkulunkulu sensho like bakhona bathula ingqoko uyabona wena ingqoko ingako wena ayibheki inqa ngoku baza sosovela ufunga khulanga yabo uyafa vele wenziwa kanjani ba kuze kulilwe uthiwe wena ufile emva kokuthi hayibo lo belunge kangaka ngonanga kwami uvela ufe ushilo yina into yenziwa ukuthakatha uthakatho kuncuka uyeva ngoba kuyaziwe bulungile obvious mayilungela ngayoluka napha emadlalile lo so nithi khona abangafanga abazulayo la bekhona showcase isho encuka uyayazi incalelo hayi ungathi wena utshona le wena ubabonela la sombona baba mina ndakadayi yabonda ezi baba yelusela mina igabajani imikhofi zezimona 99 kanje umkhofi into enza Ngijala umkhofu abuza la kuwe umuntu othi lo umkhofu mfethu umkhofu yabona lazinde nokudala qakileyo ukubona mongomkhwetho uyabona ngomkhwetho wena usiku sisilwanyane nawe uyakwazi ukubona sinye isilwanyane yaphike ayibasiyeke leyo kwaloka sibesingene ngaphandle kokuextenda nje nyala hayi ngaphandle kokuphisana nalo yavuma mfethu zikhona into ezikhona nyani umkhofu lwana nami ngeke ukubheke kanje ubheka kanje yabona nibhekena kanje umqondo uyalothela kuyo nani yavuma king umkhofu khona abaloshe bakhona izinto ezikhona hayo tikolothi ebake bandishuka ebake bandishuka yo dan sithi nifile nona yami abona lento kuthiwa ngamase ireally ngcoka ebake bandi marinate nca yo ezazi ndihlonipha kakhulu yabona ngokhona ihlathi efayilaleni ngeke uzibona mfana wami yaba uvakuthiwa ukuthi hey udlongaqhebe eyisitya yabo isitya sitya sisikiwe ezazi nobaze uthathaphi sitya ezandisho inkoloni nyana inkoloni hayi sisitya baba ezitya zikhulusa kuqala zikombole zitya afike zisikiwe zihlukeneyo papa lapho ke nona mase ufikile pha uyalotheka nomqondo ushodi umnandi la kundanya yabo emakhala endlovu khona ihlathi ekuthiwa kundanya ezandi ishuka ezazinto hayi bondoda umnandi lo mfuku ngeke ungabe mandi kaloku njengake nguthiwa uyawucela wawucela wena zanicele mina kaloku ntwana yami uyabona ntwana yami uma ungena pha mase ubona
umqondo uyahamba ufike ngathi uyaphupha ntoni yami awuphuphi ke lapho sesifikile ngeke ungalambi lona mfowethu ulambi sisu ngaboni ubonile umfowethu usodla uhlehle kuthiwe uzodla kwelocala ungadle kwelocala mina ndave nathela konke azande marinate yathi manivuka nimanzi umzimba wonke sengichamele nokungichamele izinto yathi ngathi ezinto kodwa ndavuka ngoba ndivuke niphile andiphinde ndiye kwelusini ndaqonda bayo wake sana yo hayi banisa bekhala ngezidora hayi siyani bakhona uyabona nje ukuthi uthena akekho yabo za izinto abathe belungu ze-tropical cyclone ishingjani fawutyiwa pha uzoyibona itsotsi thixo nazo ngizobona ikhaze nemifinya libuza bufuna bangaphi into elidala babalisa nje hayi adikhona inyani sensho konke uma utolosho bakho abomsekelo ncoka winter asesini ngo eva i-tropical sobe senzeka inhlobo ngenhlobo iwili typhoon sobe senzeka uyabo mina kufika ufaka uthi uzibonele lento okuyo experience wena ngcoka kholela ubusazi bama alien angalenda ku Donald Trump Donald Trump mfethu ngathi ama alien akhona ku Donald Trump kanjalo mfethu wamjituwa like ufungenza kwi ama alien onemali sensho ama alien buwazi bazolenda ku Donald Trump wabulisa hayi basiyazi unemali ngolahlo bakhe sigqibeleni ulilwe manje yena ukubuza umbuzo oyiwani ngathi ndiyobeka kakhulu ngathi ndiyobeka kakhulu ulilweni kahle kahle wazalwa umuntu Lil Wayne wazalwa ngumuntu nawo Lil Wayne noba waqhamuka from espaceni wazalwa Lil wazalwa ngakhe alimazi mama wakho bakhona hayi vele bachaze ngo fast Lil Wayne yini unazo inyawo yena wewe unabona amanqena ngobane ubazelela awubaxelela ngeke kwamuntu wazala unomali uyaphila nje uyamazi mama uyazi bulili ewe ulili Wayne mazi ulili Wayne igama uqala kwamithisa ena16 qala ulili Wayne wena abantwana bade bayifonda nyana bahle bafana naye sensho mama ka Lil Wayne animaza lo nkampani kodwa ngongazi ke kushuthi ayikhona ayikade sayinde kakhulu asabulela u-Fit4 we love you like Soweto God efana ngaloko